kusuka koho ni ya Palms ku nga na event. Loko ni suka laha ta Palms ni ya eventini ka Palms hlamala ku ri why a ku ri hava ti-event ti-weekend leti ti ri kona. Event ya Monday a Palms hosted by Leker a Palms ni ta va ni kha ni ya kona a Palms loko ni suka ni ri laha dorobeni laha suka laha ni ya ka tekaniwa mali ya ta ya chini kusuka koho se ni ya a Palms. No hlamala ku why va nga hostangi weekend a ku ri hava weekend ya ku ri hava event musi xo ku ri hava event hleketela ku ri ku kumbe loko a vule hostana hi weekend Leker kumbe nkarhi wun'wana fina a hoste hi midlivela anti alright a resisteta hi titshike swi vula ku i tsakela Monday Leker hi ti rhandzela Monday. Okay, Gagash lama swi lama ni nga tsale ba fowethu game yebo love this. Let's go who are hearing xo sungula people ni rhandza ku khensa ka lava maybe va nga na nkarhi wa ku va twa hi ta mina from the day ya event. So thanks for watching as well. Event yi fambe kahle swinene people. Na sweswiwana khensa ba mandla ni vuyelela lava nga kota ku fika a eventeni a ubuntu kral eventeni vula ubuntu kral. People don't mislead the two antiku na yini mara the two. So swin'wana swa vutlhari that I've learned la misaveni i ku ri never fight with people that you still have to learn something out of them. Swin'wana leswi ni nga swi dyondza kwala ku fambeni ku ri nga pfuki masiku na peni i lwa na vanhu lava kumaka nkarhi wun'wanyana wa fanele i dyondza swo tala ka vona. And ku dyondza hi vuli age people, I vuli age, we're not talking about age here. So I vula age ni vula like ku dyondza doesn't matter ku ri how old you are. I can learn a lot of things. Aka n'wana munhu loyi ni n'wi hundza na hi 10 years. So ku dyondza xikola xi like they've said. Na ku nkarhi wun'wana na ku ta chaviselana so ntsena ti nga lwi hi mavoko ti right mara nga ku ta chaviselana ta vhisana ene munhu i ndli nga ku a nga le ku lweni ku ri le ku lweni. We know those things. Swilo wa vona loko i ri ku lweni swi to catch up na wena because ina mbilu yo biha and wa pfalapfala ndzi nga ku le ku lweni swi to catch up na wena. I'm thinking maybe ku ri game ni tsale ka birthday celebration a ubuntu ku komba ku ri I'm not easily shaken. Be vanhu va mina va tiva people ana ze ni famba ni hemba ana leswi a ni jiki ni vulavula masiku hinkwawo. Vanhu va mina va tiva, vanhu va mina na va tiva a ni chuwangi nchumu ni nga tseleka ni ku let's go to ubuntu again. Munhu ta va na choice ya yena ku ri whether i ya swiseveseveni kumbe i ya ka swi swa proper ta choose yena a ni chuwi nchumu a yi tseleka kahle clean ni ku let's go ni fika ni yi tseleka laha ivi swi swa ku swi ti komba loko ku ri le gwebana ti ta gwebana kwale mara a yi chuwangi nchumu ku ri ku nga ku maybe nga ku ku na ku nga ku va na leswi chuwaka kumbe ku na loyi a ti twaka matimba hayi mina swi ni endli nchumu leswi swi ntsena ti nga banani hi mavoko vona swi swa ku physical. I hate physical fights mara ta mihleketo a ti vi kona. And van'wana nga vulavula ku ri why can't people the guys are unite and all that. It's highly impossible people, it's highly impossible. I've tried myself personally ni tshame ni create group ni faketela ti-event organizer la ka group leyi ni ku ri loko hi ndla hi ta fanele hi ndla xixin'we but swi tsandzisi sweswo.